Alo, alo, Igac ovdje, kako ste mi našao se, raj? Prije svega da vas zamolim da dođemo što prije do 25.000 lajkova, subscribera, a može i 25.000 lajkova ako vam se svidi ovaj video. Tako da, dobujte hejterima, uskoro moja nova pjesma, poslušajte moju novu pjesmu koja je izašla prije mjesec dana, Igac, ona voli da se je. Pošaljite Bubi i Džali ovaj video, a mi idemo u video. Let's go! Gucci Line Studio. Ujebu! Jes ti Džala, majke? Jesam, buraz. A jebem ti sunce, gledaj čeka isti Džala, buraz. Aj, druže, jesi normalno, jesi ti Džala? Možda. Nemoj me jeba bolan, gdje je ozbiljno? Gdje skin cvike, majke? Evo malo. Aj, mrši, jesi 100%, nemoj me zebati. Zamalo, brat moj. Ja ovo prankujem ljude da sam buba koreli, druže, ti mene zajebao. Ovo ako njih dvojica budu gledali, znači ovo će biti hit, majke moje, majke. Možda vide, jebi ga, buraz. Pa znaš da ja snimam vide? Za YouTube, pravim se da sam buba koreli i tu. Ozbiljno. Ozbiljno. Ukucaj Igac, to jest ukucaj buba koreli na omegle, bit ćeš, brate. Dobro, valja, kasnije može. Isti si, majke. Vidio! Neki i mene neko prankovo, majke. Pa nemaš ti prankovat uvijek 30.000 ljudi. Vidim iz Njemačke jesi, jel? Je. Koji iz grada? Stuttgart. Brate moj, moramo zajedno snimiti ovu. Ovu moramo, znači, jesi ikad dolazi u Banja Luku? Nisam. Aj, u pičku. Moraš doći, eto imaš kod mene sve imaš kod mene, sam da zajedno snimimo video. Pogledaj, znači ja, buba, ti ovaj, druže, imaju ljudi duplikata, ja ne mogu vjerovat. Ovo ako ne vide, neće vidjeti niko, druže, ja ne mogu vjerovat. Aj, juj, brat. Ostav ovdje dole, napiši Instagram, buraz, da te ljudi dodaju, znači, ovo je hit. A ne viš da budem poznat, buraz. Ne da budeš poznat, pa ličiš na Džalu, moraš biti poznat, Bog. A jebi ga. Aj, juj, ja ne mogu vjerovat, aj, juj. Aj, kad se ovo desilo, slušaj vic jedan. Kaže, sjede dva cigana i pita ovaj jedan drugog, kaže, šta si ti, batko, radio danas? Kaže ovaj, pa ništa, jebo ženu, jeo, jebo sestru, jeo, okupo se! Aj, šut. Ja ne znam šta da kažem, druže, ovo ako ne bude imalo milion pregleda neće imati ništa, neće ništa imati. Moraš me zaprat na Instagramu da se čujemo, da napravimo ovu šprnju, znači što prije i pod hitno, materije moje. Izgleda da sam u ovom slučaju, ja, Džala, ti buba, koreli, sam šutiš, brate, pogovor nešto. Pa ne znam šta buraz pričao. Aj, nasmij se jedno. Vidimo. Aj, joj, druže. Aj šta repuje, znaš. Da nešto repuje. Ja, za nas dvojica. Šta, brate, nemam pojma. Sjedim ovdje, ušao na omegleta. Vidi Džale i bube, ma milion pregleda. Šta će da se dešava, to ne znam. Ma ne mogu, sad zvunio sam se, brate, isti si, bjež Bogom, bjež. Udarca ovom gitarom u glavu, majke moj, jaj. Sad mi je propala fora, sad kad sam tebe vidio, sad ja ne ličim na njega uopšte. Matere moje. Sad si sjebao malo, jel? Sjebao, daj volam, bjež druže, neću še snimat matere, ovo je luda kuća.
Mogu mi kad izlaziš negdje, jel ti govore da si isti džala, govore 100%. Moja šta uvijek. Da, moraš mat ličnu kartu da kažeš nisam ja, jel? Aj uj, buraz. Ne mogu vjerovat, znači još ne mogu vjerovat, sad sam se preznojio, buraz. Sam sam u čudu, buraz. Vidi ovo. Ovo mi je prirodna linija, vidi ovo, majke, na kosu, na glavi. Da te nije ko opalio. Jest. Evo vidi. Bože. Oj, buraz. Njih petorca mi ništa nisu mogli, brate. I kak se zove, i nekom nabije flašu u glavu. Pošto sam ja ovako, znam se tuć baš dobro. Maja. I nisu me mogli, trenirao sam, brate, 7 godina i karate. Da, samo što? Aj opet dođi, bak, volim. Ja. Jesi ti upoznao Bubića, ali kako? Je, slušaj, evo, odem ja na koncert u Sarajevo, upoznam Cobija i upoznam onog Inasa, znaš što pjeva sa njima. Ja znam. Znači, odem u Sarajevo kroz Baš čaršiju, jesi bio u Sarajevu ikad? Ja jesam, da. Pa jesi išao kroz Baš čaršiju, vidio sam tamo milion turista, razumiješ? Da, znam. I da ću ja baš tad u to vrijeme naići na Cobija, ne mogu vjerovati. Znači, tolika Baš čaršija i toliko ljudi i baš na njega. I šta se dešava? Sutradan, odem, brate, na kafu i na doručak u kafić. Kafić, imaš da jede, zna. I sjeda pored mene onaj Inas. Baš pored mene sjede lik. Fak ja gledam, je ovo realno, brate. Od tolikog Sarajeva čovjek je baš tu sjeo, baš tu. Tako da sam pričao malo sa njim i s Sabijem, zezalo se tako. A njih dvojicu nikad nisam još mogu upoznat. Prije sam dopsivao sam sa Jalom. Sa Jalom sam se dopsivao. Ja. 2012. i 13. Ima neki chat i nešto sam ga bio zamolio da uradi, uradio je. Nebitno sad to šta je. Poslali smo jedan video, nebitno. I od tad, brate, nemam kontakt sa njima. Pokušavao sam, ali volio bi upoznat više nego išta. I šta se dešava? Ja ti odem u Jagodinu, u Srbiju u Jagodinu. I oni koncert imaju pored moje kuće, a ja u Jagodini, buraz. Jel možeš verovat? Rekao, vidi ovo, majke, jesme, neće i gotovo. Nije mi neko suđeno. Ali evo, upoznao sam Jalu, sad sam ga upoznao na Omeglan. Sad sam ga upoznao. Slučajno. Brate, šta koristiš ti za bradu? Ma ništa. Ništa, sama od sebe takva. Ma ja šta? A kod mene je malo sjebana, buraz. Ne znam koji... Ma narašće. A? Narašće, buraz. Da, ali ovdje sa strane vidiš kako ovdje nemam. Slabo mi ovdje raste. Ja. Vidiš kako kod tebe ovo baš, a kod mene nema. Pa ne možeš ti biti Buba i Đala. Pa i Buba ima dobru bradu. Pa ja, sad u zadnje vreme sigurno nešto uzma. Pa moram, uzmaju oba dvojica, brate, kod Đale je baš ona gusta, velika brada, ona baš... Jebi ga. Ja. Kontam da nisu pustili ni bradu, ne bi ni postali poznati. Šta kažeš? Da nisu pustili bradu, ne bi ni postali poznati. Slušaj, ja se bavim muzikom i snimam pjesme i sve, brate. Pa pogledaj, poslušaj, šta da ti kažem. Nisam baš koni, ali bit ću uskoro. Pa, trebao bi. Nadam se da će Bog. Ništa, ja, brate, s tobom pričao još 100 sati. Slušaj, moraš me, dodaj me na Instagramu da se čujemo, da vidimo neku šprdnicu, da napravimo, brate, da snimimo još neki video i ovo. Zavisi kako prođe, ako hoćeš, ako nećeš, jebi ga. A volio bi da me dodaš, brate. Valja. Ne, a šta? Ništa, ajde pa se vidimo, buraz. I to je to, drago me. Kak se zoveš? Evo, sam Ado se zovem. Ado, drago me sam tu upoznao. Ja sam Igor, možeš me zvati Igat. I to Ime je to. listu. Ne, a šta, drago me što sam te vidio. Ode ja dalje. I to je to. Ajde pa čujemo se. Vidimo se, brate. Ajde, čao. I ljudi, ja ne mogu vjerovati da sam naišao na jebenog Đalu brata na Omeglu, brate. Šta je ovo? Šta se ovo dešava? Šta je ovo? Ako vam se svidio video, ostavite jedan like, ostavite subscribe, ostavite like, subscribe, like, sve ostavite kako hoćete. Još jednom da najavim, u nedjelju izlazi moja nova pjesma u 8 tačno navečer.
Ma ne znam šta da kažem, zbunio sam se, brate, ne mogu dočekati sad da ovo izbacim, znači, pogledajte i ostale dijelove Omegle zezanje na mom kanalu, pogledajte vlogove, pogledajte sve i to bilo to, šta znam, još sam u čudu, ja ne mogu vjerat, druže, ja ne mogu vjerat. Da objavim video, debujte hejterima, smijte se više u životu i do sljedećeg puta, a to je sutra. Ona voli da se jebe, volim kako glasno zvenje.